thobela ka moka ma TikTok. Hey, mo bophelong ngwanesho batho ba ka se go rate ka moka. Jwale gantši nnete ya baba ene nnete e kuša ba bangwe bohloko ka baka la gore go ka no dula go bolela nnete o ka se rate ke motho. Jwalo moyo o galelago e le go moyo mokgethwa o lo ka mogare ga dipelo tša rena o dula o re lemoša gore go bolela maaka mo o bolela maaka. Jwalo o nyaka re phela ka nnete. Go na le dibidio tše dingwe, go na le motho mongwe a ke nyake go mo fetola, o phela a re ke ramaka a na yena ke lengeloi mo lefaseng ga go yo a lokilego, ga go na le meloi ka moka. Re a lla re llela gore re phele ka nnete. Jwalo re batho nako nngwe o no fela batho ba bangwe ba go gata di-cons, batho ba bangwe ba go tsotsometša ka lerumo ka gare ga pelo. Mara se ke se tsebago wena ngwanešo ka mantšu a ke re dula nneteng, dula le ge ba ka go roga ba go bitša ka mahlapa a majwang kapa a majwang, ga go seo ba ka se tšeago mo go wena, gobane ge wena o dula o phela ka nnete, Modimo Ramaatla yo a bopilego legodimo le lefase o tlo go šireletša jwang kapa jwang, o tlo go šireletša empa ge o tshepile yena. Jwalo wena ge motho o mongwe a re go kweša bohloko o se ke wa ba wa iphetolela. Seo se hlolago moleko ke go no homola, wena wa phela ka khutšo yena a dulago a go šetše ka morago, a lebeletše gore o tlo mo fetola, a bona o sa mo fetola. Ke yena a tshwenyegago, ke yena a kwago bohloko ka gare, ka re ga o tsebe gore ke mang yo a mmerekišago, ga o tsebe gore ke mang o a mo šomišago. Mara ka re wena o šetše o mo lemogile, wa tseba gore o šomiša ke moyo mokgethwa. Moyo mokgethwa o re o seke wa ba wa mo fetola, a makale a ka go roga gore a go bitša ka maina a mohutahuta, o ra go roga ka bo mma gore ka bo ntata gore ka meloko jwala ka mokgwa ena ka gona ka gona. Mara o wena o seke wa ukwa bohloko, dula nneteng ya gago, dula nneteng ya gago, ka baka la gore wena ge o bolela ga o kweše mo bohloko, o no o bolela mara tše dingwe ditaba ka baka la gore go na le ba bangwe ba nyake nnete, ba ba sa nyake go nnete ke bona ba tlo go kgopišega. Kudu ke bolela ka taba ya ge re bolela ka taba tša semoya, re tšea kgwedi ya bo Mateo e le yona the word of God en dula Modimo re le ukamera re le hlalosa ka mokgolelo ka gona, ba bangwe ba kwa bohloko gobane ga se bona ba mmušo, a se ba o tsamayago le yona tsela ye ya mmušo wa Modimo. Bona ba nna le tsela ya bona, ka mantšu a mang ka re ba nna le medimo ya bona yeo e ba rutile gore mohlomongwe ba roge motho, e ba rutile gore ba roge batho, gore ba kweše batho ba bang bohloko. Ke medingwana ye e lekago go lwa le mmušo wa Modimo. Jwalo nna ke bone ba bantši le mo TikTok ba bangwe ba sena molato ba ba roga. Ka mantšu a mang ke bone ntate o mongwe mphela go na le ba mo roga ka baka la go bolela nnete.
nnete ya hlaba ba mama ba swanetse ba ntšhana mantšu a mohutu mara ke kgatla ke gore ka nako ngwe ga ba fetole ka baka la gore nnete e ikuša bohloko jalo ge re le bana ba modimo re tsamaya mo mmušong o teng e le go mmušo wa modimo dijo tša mohuto di ka se be gona mara ge re sa tsamaye mo tseleng e teng ka ditsela ke tše pedi ba bangwe ba tsamaya ka tsela e nngwe ba tsamaya ka tsela re ka tsilo ra ba ra swana ba ba tsamaya ka tsela ela ka kua ya mmušo o phatlaletšego ba tlo roga ba mmušo wa nnete e le go mmušo wa kreste e le go mmušo wa khutšo mmušo wa peace mmušo wa go rata lethabo mmušo wa go rata motho mo le mo a phela a thabile mara ge e le mmušo ola wa ka kua ntlhaela gona ga o dule o rata batho ba thabile o nyaka go dula o koša batho ba bangwe bohloko o nyaka go dula batho ba bangwe ba rogana ba bitša eng tša bomama ba bitša le ba tseba bana bešo o ka re ka moka re ka swana ra tsamaya mo tseleng e tee ya mmušo wa modimo mara fela ga go jwalo ka baka la mmušo ke mebedi lebile ka tsebile ya kgonegala lebile ka tsebile ra ya le mohlala bofelelo ra ka mmušong o moteng go ne le ba bangwe ba batlo go ya le ona mmušo wa Satan wa diabolo ona mmušo o o thekgago dilo tšeo le gore ga di koša ba ba mohloko ona mmušo o tšhollago madi ona mmušo o sa nyake go khutšo mara mmušo wa modimo a se ba bantši le baebele ya bolela re le kang go tsamaya ka tsela yeo e pitlaganego gobane e phatlaletšego ya diheleng jalo ke seo Jesu Kriste a ba phela a galela barutiwa ga ba galara le kang go phela ka tsela e pitlaganego gore a leka gore le kang go tsena ka tsela e pitlaganego a nyaka gore ba nyake mmušo wa modimo ba se ka ba nyaka tša lefase lebile a ba galara le se ka ba la thaba ge le kgalema madimo le madimo na leko le reko ena ma o tswa ka o rumile ke mang a re thabang ge maina a lena a ngwadile ka pukung ya bophelo ka re ge o thaba fela o kgahla ke go laola madimone o letswa kae le rume ke bomang ke se Kriste a ba sa se nyake o ba nyaka fela gore ba thabe ge maina a bona a ngwadile ka gare ga puku ya bophelo e le gore mafelelong ge ba yo e bula o hwetša leina la gago le ngwadile wa kgona go tsena wa tseba bana bešo a re lekeng a re ikokobetšeng a se ka ba re ralo re lebelele nnete ka baka la gore nnete ke nnete ga gone ya ka iphegošago jalo bana bešo ke a le hlotloletša mo go hlemole ka begolo ba bangwe ba tlonkwa ba bangwe ba dino tšwela pele mohlomong ba nthoga ba re ga o bolele selo ba re o ramaka wena thobejana le mamang mara fela ga go ne taba o a ntsebago ke modimo o a ntsebago ke modimo nka re halleluja ke lebaga bohle ka moka le ba ba nsupportago ka kua YouTube jalo ke re bana bešo a re lekeng mošo wa mogodimo Jesu Kriste o re ke eme mojako ke a kokota nka ke fetša ke rialo ke re a modimo wa khutšo a le go šofa